Good morning, everyone. This is July date 11 ko. I know this chapter is another chapter ne mixer have a chapter do gini ko. Si matang the allegation am lak twini. Mamang da ina lui giba chapter sindu. Am tan nising ake. Everest ki video recorded lai re ko. Matang the ratio ta ki bani. Matang the proportion ta ki bani. Matang the partnership ta ki bani. Partnership ko. Matang the yes ta ki bani. Matang the mixer ta ki bani. Tak mixer tak twin have ko. Matang the allegation la ani ko. Allegation have chapter 9 na tak pe one madi method amane ko ma pan ve question type sing du loina collection tor khot pe wani engo sigi si branch amani ko muje ratio gi knowledge train sang tane ratio proportion partnership hana dei puna ta me to khai na khoi tongan tongan ta ga satra sing da gyan khara hena ta na bagi damak ta ina plan to gi bani ratio proportion partnership thugar ta ji es ka ji tongan ta ji ado ratio ki concept ng to budi sang e ko mo khoije ado hoji mixer ha ba si ju ya maru oi ma si jo khone ke dawe ratio ki concept sang ane ba ko ado ga mixer je tak no hona bade allegation concept ju khara sang da ba leiri kya ndara ado na no le pa matam da so ina haram du se athina te ratio palu ga proportion matang manau nine pa obusi kya ndara leiri pa bi niyam ju si matu ina pa ado average hana paragan da su pa da yes yang kau kan aku average kan misang biauri yorong gani yawi ka ada si dadem average ke sang biauri ka ada average budi yes ki matang na par ga su ratio de hor ga si jing ki mathang manau na hello ba sequence na na mixer hana par hoga ratio pa dring de mixer hana pa thur tar ga di ngaura ne ba aduna leri pa ba have se sequence na pa ga da ba topics na chapter chapter sing do khara di leiba adune bena sida hairi se aduna hoji mathang manau nai talak phase ai mixer gi ahan ba class hoi dini ngasi gi ko yandabra mixer si tak matam da ratio gi concept sang ba khakna tana allegation hai ba se musang ka ne ba allegation si yauri se allegation hai ba di method ama ka hoi dini ko ma si ngasi class da gyan tana tala ne ba ko aduna ya maru ba class hoi ni allegation hai ba yamna popular hoi ba sigi method hai tare ko shortcut method amo idune angka makhal khara lai thon bada adu ma base to question je aru question je man lai thon dini ko ma base to question je adu mati hange ba ko adu mai method se amaru oi am popular oi ba adu popular oi bi da chapter 9 ga tam khlei ni allegation ai ji ko adu masigi singa si class de yaw dini na si class yam thi maru oi ni mem ko okay adu de class je horage adu question je na target to je in what ratio must water be mixed with milk? Karamba ratio da water ga kana yana ga dage hamna tra be mixed with milk. Water ga kana ga ma question nang is water milk se karamba ratio da yana ga dage costing rupees kya na 32 per liter. Milk se kya piba rupees 32 per liter. Liter rupa 32 piba ngasai milk se water ga karamba ratio da yana ke dongna ba mix mabani jan sinara kan da kedoba water ga sangom ga ani yan sinara ba se hari ba mixer se liter da lupa 28 yon thok na ba ha bane yon na ba ha bane adu de sigi anka je question ji gyan tari pra aseng wi ji masi allegation pa la ga de na la ga da bane allegation haita bane na ludu ne ba adu allegation je haitring de pa la ge ba adu ga hel ke ba ko haira magadi noina pandu se water hai bisi mai mamandi sangom de yale bi sing je khona mamal leitin lawni ko sangom de yana bi sing ni gaina mineral bottle ge leiru de ya loi ke su hadi maram di mi senong ta na ba ya lei bani na natra yumda phomai sam sam je tiyan dui ne ba kana mo phata mi di ta pukri de ya lam dui ni gyan men ta po de ba seng na puksen phatana ga hara ga di ko ara ba adi milk na kari mai mamand ke na 32 aduga mabani ki punsil laga oirakpa maman mixer sigi maman ko ni pan samaina thamane allegation method pala di 32 de sikha di 4 28 0 khado di 28 ani gi ratio di kya tara 4 ni thodi 1:7 lower is samaina hola anka jan samaina tak tara aneva al sigi method se heram tara di column itha thara roi mental calculation bu tawro noi answer si tara aneva adu sigi allegation method se mayam ten ma ten da bra adu noi heitribani na aina tawri ji kari no habdu ngam ngane ai khangmada ai ko
ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯣꯏꯗ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯅꯣꯏꯗ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤ ꯉꯥꯛꯇ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯣ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯇꯧꯍꯜꯂꯒꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧ ꯇꯥꯔꯦ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯃꯜꯁꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯌꯥ ꯂꯧꯅꯤꯕ ꯂꯨꯄꯥ 0 ꯄꯤ ꯂꯧꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯪꯒꯣꯝꯅ ꯀꯌꯥ lupa kunthani to piba natro hari bani je karamba sang dia nagi ising liter kyano mingna liter kyano mabane gi ratio du khang de do amana x liter ni khala je ya le ising du liter x ni khalo aduga sangom gi na y liter ni khal loksil la je ba adu mabani ya sin na badi water gi mixer ani du pulaga mabani gi mamana lupa kya kunipani mabani masing di kya tarane amana x liter ni amana y liter ni punjil x plus y liter tar hoidro aduni maman putho mabani maman puthoji ising du lupa 00 pire liter da ko adu liter laining ma leyo mai maman je dum lupa 0 tarani sumra aina haningi sia ising lupa 0 pibu du liter tara ya 0 du moidu ne ba sangom ji liter du lupa kunthani to pire liter ani da di lupa kya umphumari sumra wakhan khan bagi mong du tamoro se bako lupa kunthani to pire khale liter da liter ani da di kya no kunthani to edu mani lakani liter hum da di kya no 3 nang puri rakani 3 na puri ko liter masing du puri dro adu na haningi wai gu puinar ne ba liter masing du ga na maman du ga natra liter da pi ba pulla di kya tara ani ji maman ju pulla di kya tara 32 wai natra ama 0 japsin dro jare ko somna nam ke dora mabani yan sindar go maman do 28 ni hare liter masing di kya no x plus y ni adu di liter masing puri nani habdu ne gyan tare ko liter du kunipan piradi liter ani dadi kunipan adu mani la oidro adu di hom more magana hom no puri duni adu taragadi liter masing x plus y or di x plus y puri naroidro winner di 28 na x plus y puri di 28 x ama lerani matang da 28 kari y amaga amang lakani sumi ko myam gyan yan dai ko siji sangom ga milkani du pulaga oiba apun maman si lere si maman je som saki ji manabum thoi ko thopro thoktabra wakanum da khallu yan tangam reung yaning reung oba si jo isingi maman apun ba isingi liter mayam leru budu gi maman ni si jo sangom liter mayam dugi apun maman ni ad pulap mum tinsele adu ta di sangom ga isinga gi apun maman natro orum thami ja adu ta di si sangom ga isingi yan sinaba gi apun maman du ni si manabum thoktabro si mai man hallo ba adu di hangi bu question ji kaino mayam ngasai gi yan nari ba isinga kanaga isinga sangom ga ni gi ratio ha natro isinga sangom ga di ising x liter ga y liter ya le ani ji x ga y ratio pu thwai ba saman nadri ba sida mabani quantity ni du ratio natro x is to kari y pu thwa ha ba ne ba question na min tawri se adu di hola se sida y du som da thanga di 32 y maning da lani adu di kya tare khaidoi dro 28 sim som la di minus sakra ne di 4y la oidro somdan kai la 28x la aina ratio gi ahan wa class ta kari hagi sumaina le ramadi x y gi value se ke no x na y gi leminari ba 4 se number se la ni ko coefficient ko isi y na x ke leminari ba coefficient 28 se la ni habra tro kothana di kya tara 1:7 tarba this is the answer sina matam kidang sangi this one is very easy isn't it like ko amna ado si khangning forum ni khale bai da ado khangna na ba allegation ai bas kai no I present explain tarage matam khar sang jasno gyan thana ba tamna talage ko aduga allegation ai bas ta din kai no anka je lai di lai je bai wane gyan taw di waram ngani khale wa bra gyan taw ni siba taram moida khar waram ni na okay understand to bra adu sinam concept hot pani na gyan taram ning khale sumdro koi normal concept ta koi basic concept hot pa hitare ko sangom isingi magi lere ibado liter masing khang do x ni loro milk na y ni loro adu apun maman loi putho puri na ba haisi dum san ta bani natra si jo ani pulaga oi maman do ani mak manabam thoi mana halaga x y ratio du putho quantity ni du ratio du ne ba x y ratio di kya ba 1:7 is the answer so 1:7 tare yani ko option number Bijinan satan. Yarba. Hoji adudi allegation among toro sebo ko. I did not kangba pami basi arrive metase. I know talk to chapters with the mixer nebo ko. Aduga next matang allegation have chapter jam tonga na talaka du neba. Aduna allegation da budi allegation pan ba tonga ba chapter sing magi
group khaido ko type tongan ma talakini ba adu da allegation tak to lere adu housing mixer ha ba se 6 chapter si allegation ha method se dum sanga ga lere bani na yan ta na ba si da allegation concept si da hayor je ha ne ko mem yare ko to si para si da sinare be allegation se mem khangning amane si to si ko allegation se khangna ba in arrive praman ma sam to ki ko Sing variety B1 hai ba ma dukandar ama ki wari ni ko sumai dau se dukandar ama ka sing makhal ma yo le variety B1 hai variety 1 ne ko gyan thana na ba ai si de explain to roge ba ko lupa kuncha pi mana sing ji kg da adu sing variety makhal ama lai khara phaba ma mana lupa yang kai pi ye hai ba sing variety 1 je mana kg ni wa le ba Sina 6 kg wala. Lupa kya tane tu dia? Ha? 6 kg wala di kya tane? Lupa 60 taro idro. 10 kg kya na piri ja? Yang kai piri kg taro wala di kya tare lupa? Puri naro idro. Si puri naro kya tarage? 300 taro idro. Puna ma wale sing ji lupa kya gino? 360 ki sing natro. Sing ngasagi variety 1 gi sing ji ke no kg de lupa kuntra pi kg ni wala de lupa umfu variety 2 gi sing ji kg de lupa yang kai pirami kg tar wala bani na lupa kya ba so hum de pulla de ani ji punjila de kya tara kg punna kya no kg ni pa ni 8 kg ni aduga apun mo mana 360 adu di hojiki variety ani ji yan senare sing tumo amada mix tawre ba se sigi mix tawre mix tawri ba se amang ba tung ba lehelui duri ba mana kai gi no mana mix tawri se maram ji smai oi leram me mi se khara lara mana sing ji khara hong ba chana ba nei ko quality super gumba khara sanai adi sugar nung leira di sanai dana khara amada di massage thangning ba kamuna inklei ba mi na jing de mung ching am phaw saningi awudu khara amana aw ma da samal sungai the phaban da basa sungai the khari yan na ba may mix to bus saning mi makhal mem le adu mix to saning mi makhal gi da mukta mana sing ji silli ni ba customer jing pha ya na ba ma sinong gi da mukta di mana te ba sinong di loroi di ni ko ta di kg de kya kya yo to kani hoji ki se ma punna lupa sahum hum phugi sing ni wale ji kg de mari nipan kg nipan ni mana wale ba sing se lupa kg nipan je lupa sahum hum phugi ni kg ma de lupa kya kya singam ni kamai puthokani se yani an thoidro kg nipan mansi wadi kg ma da kya per kg da kya wini yana yan thodi kya thong yan nipan mari ni fuma thongdro kamai puthoi ba 360 do da yani an manatro yes si aina piri ba si noi khangam ni khale anka hot penetri ko anka allegation panjila ka dini allegation haji kaino gyan tala ka dini allegation method kamai use to de ge yengo hayeng question ji da sumaina hanga kaduri ba sing variety sing makhal kg da lupa kontra pi ba maga kg da lupa nya khai pi ba maga hair ba sing makhal ani ase man hang di question si type 1 da question ji sumai hang di ne ba sing ji variety ke do ba kg da lupa kontra pi ba maga kg da lupa nya khai pi ba maga mabani si yan sinare karamba mabani se yan sindaraga hariba mani si kg de lupa ifu manga da yualeba mangju mangde sida tongju tongde adu hariba sing variety makhal je karamba ratio di yanagi kari kari ratio di ane amana 2 kg we kana amana kya amana 2 kg we kana amana kya na ba 6 kg natra kari ratio di yanagi hang pane adu kya tare se kathana di 1:2 kya tawam thoyam tharo ai ansad u le jarabani ko sing kg ni ga tarukani mi angrezi 1:2 kya diya leba 3 diya leba question answer phangi ko question da maka halake sing kg da kuntra pi baunga kg da yankai pi baunga mahakna karamba ratio di yana rakanda mabani gi yan sinari ba mixer do kg da lupani funga di yong thokpa ya duino ga hang duine question ji leire ko yana duri ber sang do kya no asadi ga sa khon pi ri ko sidagi anu khanga ine ba ko ansa ya uzara bane ba 2 kg ga 6 kg ni yang re du natra
रेशोद क्या तारे 1:3 तादु नत्रा अदुने बा खोय एलिगेशन सिमाना तौबसे एलिगेशन तौर होलदी मा हुरकनी है मतमदा असागी वेराइटी एनी ममंदो प्राइस तो थमनी को अदुगा मयाइदना असागी मिक्सर दु थमगने मयाइद कना थमनी मिक्सर थमनी सि कौरनो बा इना निंगे जे मयाइदना मिक्सर जी थमने बा अदुगा माता एनिसदना मागी वेराइटी एनी दुगी सिना वेराइटी 1 सिना वेराइटी 2 गी ममल अनी दु थम्बिरनी मयाइदना मिक्सर दु ममन थमनी अदुगा सिगी 45 से सुमाय ओइनी सी 30 देगी चाउ हेनबा 50 देगी पिक नंबर ओइने बको हाइबदी मरकता लेबा ममन सोइन ओइगदौने बसे को ओइरे को अदु सी मपाजी 50 देगी 45 खादो 50 देगी 45 खादो दी क्या तारे 45 खादो सिदना म केदो बा 45 ने चाउ हेनबने 45 तम क्या खादो तुबा 30 खादो को याना को से अदु क्या तानी सी 50 दी 45 खादो दी क्या नो 5 सोमना क्या 45 दी 30 खादो दी 15 अनि रेशो दी क्या तारे 5 का दी 5 1 जा 5 3 1:3 तारे अखोरे ngase पामियन सादु फंगब्रा सिने एलिगेशन as केसुनते सि मेथड सिबुने अदुगा मिक्सर से मयाइ थमनी वेराइटी नि मोमेंट समाइन थमनी अदुदी यंगो पार्ट क्या संगेम ते यंगो सिदा एलिगेशन दा सिगी मोमेंट जेमा संग्रा मा अनि अहुम सी रेशो जिग मरी तारकदु रेशो दु 1:2 क्या बा 3 सी क्या नो पार्ट युको सी रेशो संगे पार्ट अमा अनि सी अहुम सी मरी रेशो जिग मरी नत्रो पार्ट मरी संगेबा पार्ट मरी मनुंग सिदा केदोबा सी रेशो जे हंग नत्रो सी नकन जेमा पिरम दबिदा सी पिरम हंग मुसुम याय क्वेश्चन जी एलिगेशन तो दुसी ज्ञान दाब्रा हम कह रखे को सिगी सेम क्वेश्चन सिदा करेबा सिगी 30 से सी पिरबा सिगी 50 जी ngak पिरम द्रें खला जे सी जगह जी अदुगा सी पिरम सी रेशो पिरम दु हंग बिया क्वेश्चन जी यार को क्वेश्चन जी मैम हंग बिया रे कमायना हम कह रखे सी ज्ञान ताना को एलिगेशन जी क्वेश्चन मैम पालकान दु हेरकनी बा सिदा हंगी सुमायना हम क्वेश्चन मरोन दो हेरा गे को केजी दे लुपा 50 पीबा चेंग मखल से अतोप खरा फबा चेंग मखल अमग यानसिनरे 1:3 गी रेशो दी यानसिनरे अदुगा यानसिनरी बदो मिक्सर यानसिनरी मिक्सर दो केजी दे लुपा निफुंगा दा थादोई नसागी अफबा वेराइटी दो मा केजी दे लुपा क्या पिरम दुइनो हाइदिने सी ओइन हंग बाय तारे अमका हलके को केजी दे लुपा 50 पीबा चेंग मखल से अतोप खरा फबा को चेंग मखल अमगा 1:3 की चांग दी यानसिनरे अदुगा मबाने की यानसिनरबो चेंग अनोबो मखल दो केजी दे लुपा निफुंगा दा योली अदुगा ngasai यानसिनग्रीबा अफबा चेंग मखल दु केजी दे क्या पीगी सी पलम दाइ ममन पेलम दे को 50 सी पलम दा 50 जोइन हंग पिया हमने अदुना कमाय तौने अदुज एलिगेशन पांदोइनेबा एलिगेशन पांदबी कंसेप्ट की ngasai क्वेश्चन नंबर 1 दा जोइ ताखरे को कंसेप्ट ति होटपदुसु अदुना हम खितंग सांगतक तौई एलिगेशन खरा तेले हाबी एलिगेशन उ तौदोइने कमाय तौने अदुदी समाना ताके को B1 B2 से वेराइटी 2 जी ममन खंगदब ngak x लबी रनी दना सिगी 30 जी पिरम 30 दु इबी रनी दना मयाइ द 45 दु इबी रनी अदु रेशो जो बिथो मदाय मान हनत्या पार्ट क्या नु संगे हबदो पार्ट अमा अनि अहुम सी रेशो जिंग मरी नत्र संगी जा मरी जी मनों nga sai na ke doba अहुम जी पिरम मगा सी हंग नत्रो हनक नम के दोरा अमा अनि अहुम जी पिर सिंग बा अनि मक्ति अमक वालन लकने माना पार्ट मरी से मनों दा सी कंबू पीरे सी वालन मने भन याब्रा होरे न सी वाला हंग बजुम याइबा नत्र मयाइ वाला हंग बजु याइबा अदु कमाय तौर होट के दगे हबदने यान दरे को सिगी रेशो पोथो पगिने के दोरा असो बदि मचा खदो को परेंग नत्रा सुमा सी परेंग जिम खदो नै को 45 30 खदो सी परेंग सकदबा सी परेंग स ज्ञान दरे सिगी फोन से आइन होली से अंसा दमी याउसर लेरबने को अदुदी सी क्या तारे से सिगी नाम के दर सी पिथो में अदु कमाय होट कनी हे ऑप्शन योरो मगदि हम लाई को मैं ऑप्शन योरो मगदि ऑप्शन टिक तो याइबा ऑप्शन टिक हना तामगे मैं को कमायना ऑप्शन टिक तो दुइबा हाइबदा ऑप्शन जे ए हरने बी हरने सी हरने डी हरने समाज फिर जे को 47 48 50 55 हरजेबा ऑप्शन टिक तरा खोना सिगी वेराइटी टू की x एन ngaktam 47 जी सिल्लोबा केंदा भाईजा 47 सिल्लो दु खदुन और सिदि खदो दि 45 खदो दि तू ताब्रा अदि सोन कना सावली 45 सावली नत्रो 30 खदो दि 45 30 खदो दि 15 अनि रेशो जी तू इसु क्या तारा सिदना रेशो जी क्या तागदबा 1:3 नत्रो तांगम ब्रो
मानदे हदुदि लाले हाइदिबो समान ऑप्शन ट्रिक से हैनी को से ऑप्शन ट्रिक को पालक को दुसि याम नुंगाइबा मेथड ने बसे होय ऑप्शन ट्रिक पान्या दबा नुआइतबा पॉइंट गे यावरपा अदुगान ऑप्शन ट्रिक पान्या दबा याव अदुन एक्स अमु पुतोक्ते यारोइता अदुगि सम ताके को नमदन होते यादबि मतंग लागस होतुइनी ऑप्शन ट्रिक सु यारे हाबदान तामबाय वाने होते यादबा एक्स से सॉल्व तौदे यादे हारगदि कमाइन तौजिगे क्या दी ताबम थु एक्स या सी क्वेश्चन सिदा गिवन मॉडिफाई तौरपनि एक्स 50 तादुइनी को से सिदा मसा आंसर यावजरे अंक जी ज्ञान तानना हान आंसर यावजरे फोटो होटपने चुम प्रूफ लेरब पोट चुमगा लेर फोटो दा अंक होटप तमबय वाने आंसर उथोगा ट्रेनिंग तौबय वाने यारे को से ओके अदम पुटिंग की सम तौसे 47 जिना तबा 48 तौरसु सी 48 सेलमे खलासेबा से 48 सेलसे सिदा ऑप्शन नंबर बी गी 48 सेलदि सी 45 खदोदि क्या तार 3 तारानी 30 दे 45 खदोदि सॉरी 45 ना हान गदोनी 30 खदो 15 तारबा रेसो क्या तारा ओ मम्मा होम ओ मंगा 1:5 तारबा अदु मानब्रा सिदा 1:3 नट्रो मानादे रोंग अदु तादे अम असागी 15 नु सेलेंगसे 15 सेलेंगसे को सी 50 जी सेलेंग ओबा क्या तारा दु दे 50 दगी 45 खदोदि 5 तारद्रो सिना 45 दि 30 खदोदि 15 तारद्रो एनदी 1:3 तारे सुमी को समान ऑप्शन नंबर सी द सुमी ऑप्शन 3 सुन तो याने यारबा अदो हजिकी सिना आइना तानिंग सिना ऑप्शन जी पिरम ड्रेन खलजे ऑप्शन जे के दबा पिरम ड्रेन खलजे अदुगा एक्स खोट पग तमजे हजि क्वेश्चन के नो B1 दु के दबा 30 पिरम है B2 से के नो खंग दब एक्स ने लौरे मयाय दो 45 न चले जा अंगा मुसी नुआइ तबा नुआइ को अदो रेसोज क्या पिरम है 1:3 पिरम है सी खंग दब सिका पुतोक्तुइ नेबा सी मुन ज्ञान थाउजे को हयें सिदे सिके दबा एक्स से सिदो होइना हंग फजे को वेराइटी 1 जोइना अदो नत्रे हगना सी मयाय गी जे मिक्सर गी ममन जे पिरक तब याय अमदि वाला लंगदुइ नेबा असा हान बगिना रेसोज वाटपन रेसोज हंग मनेबा हौजिकिना सिगी लेरिबा सी अहम जे पार्ट अमा अनि अहम मरी लेबजिदा बी अमा खंगनदबने खंगनदब एक्स लौर होतिनी को कमाय तौनी अदु दे होरसे सी 45 से कनाय मरक लेनेबा 30 डिग्री साखटपा एक्स से पिकपा ओइने हादेने ना मरक मयाय दे लेबा नंबर ओइने हादेना एक्स ना सावे लेबे एक्स ते खदोइद्रो एक्स माइनस क्या लानी 45 सिना के दोरा 45 थे 30 का दोदी 15 सी रेसो नि सिगा सी ममांगी मथक रेसो जि मानबम थोक्त्रो मानानि मानरोय माना लगा दुम सोक तो दिबा कमाय मानहन दिबा 1:3 है रेसो जिगा x minus 45 से 15 ये मानरोइद्रो करम पुइनादि 15 1 जा 15 सोमना 3 की पुइनादि 3x minus 135 तारद्रो उंगमरा करम पुइनादि ब्यां क्या तारिख से 15 1 पुइनादि 15 3 नसि पुइदि 3x करम पुइनेनि को 15 1 जा 15 3x minus 3 ने 45 पुइदि 135 यारे को अदुदि क्या दोरा सिदे सिम लो 135 से सोमला आदि प्लस ओलगा 150 तारा समझा सोम क्या तारा 3x x फोटो के क्या तारा 50 दिस इज द आंसर असा अपन पामी सी 50 तारे जी सुमद्रो असा 50 न तो सिलेजा तो इको मैम ज्ञान तारिब्रा सिनी एलिगेशन है एलिगेशन से ज्ञान खर तागमब्रा क्वेश्चन मैम पारा कांदो जियाराने बको आ पानु मो सुमान खुथम जी पोजीशन मिक्सर से मैया सिना मिक्सर यान सिनबगी बिलु सिना मैया थमगदो नत्रा अनि सिमा माथे थमगने दु खदों दर तारा पुदरी सो सीनेबर एलिगेशन याम क्वेश्चन लुबदि नते को क्वेश्चन मैम अमदे अप्लाई तोरकन हेन ज्ञान थानी आई नो जि ताइबो मैम जे नो इ रेकॉर्ड पीदुनी क्लास नोट पीदुनी कम सिनद्रसु यारे दु मुन्ना ताहरो ज्ञान जो क्वेश्चन खरा दे अप्लाई तौसे दुगा हेनम हाइब्रेंग से को हाउस की मेथड तो ओके सी क्वेश्चन जे पारो मैम आना क्या बनो सीधी आइने ताइबे चैप्टर से कई हैगी बेना मिक्सर हैबनीना मिक्सर की कांसेप्ट अदुम पालो होतुनी तो वदो एलिगेशन पान्याबा मरक मक्ति यौरकनी हैबे वानेबो को आइने हाइजरीजे अदु मथंग चैप्टर ददी मथंग नेक्स्ट चैप्टर द तौदसिन एलिगेशन पानबा क्वेश्चन ngakta yum torane adu एलिगेशन पानबा सिदा प्रॉफिट लॉस की चैप्टर द एलिगेशन पानबा सिंपल इंटरेस्ट अंक द एलिगेशन पानबा
एवरेज की पानबा टाइम एंड डिस्टेंस की पानबा टाइम एंड वाक की पानबा एवरेज की मतंग अदि परसेंटेज मतंग पानबा मैम लेग्रे माई चैप्टर मैम द चन्नई माई को अदुना अदुसिंग तो खाई नम तालकनी अदोम द चत्तुइबा ngasi class ni mixer da dum base toro hot kada wan kani elegation pan ja ba matang yor kan elegation pan bi be wani adun elegation ji kitang khang kona mathang tha ka chapter du kitang sang to le ramin ina palam bai wari ni habri da ko si question ji ke no in a mixer of 55 liters 55 liter gi mixer sida kana kana fruit juice ko him ko uhegi mahi ji ga water ji ga je karam ratio da 4:2 fruit juice का water का से क्या बा 4:1 ना चले जा how much water must be added to make the mixture की ratio जो 2:1 होइना बा हाना fruit juice का water का से क्या हो रहा 4:1 पुन्ना क्या हो रहा मैं fruit juice का water से पुल्लगा 55 liter ने हो रहा मैं से मैं हम क्या तारीख को अदुका हौजिक से क्या दौरा water क्या हाफसिंग गदे हम न थ्रो water से water is to be added माने हाथ जी नत्रा water से क्या हम हाफसिंग गदे have दुने पुथोक्ति जी अदुगा रेशो तो करी वर कदम हान वर मी रेशो जा 2:1 और कदे गे have ने सीने वो क्वेश्चन ज्ञान दे तारे बर सीने ना हनिंगी तारे को हानो क्वेश्चन ज्ञान ता जी चैप्टर अमा हौब नुमि सिदे आई लेक तम ताकपनी को तमना ताई म्याम सिंग ज्ञान ता दबे औदे तुम हारो आइना नोइदा हाइनिंगी से हाना लेरमी मिक्सर सिदा कना हापसिलेबा वाटर जी हापसिले वाटर जी खरे हेंगलानी क्वांटिटी खरे हेंगले हाना 55 लीटर नि वाटर हापसिले 55 लीटर खरे हेंगलानी खंगे को अखोने खंगमंगम बसी अदुगा फ्रिज से हापसिंगे ब्रा फ्रिज से हाना लेरिबा चांगदो होंबम थोकब्रा होंबम थोक्तब्रा खल होंगोय इसिंग गतने हेजिलेजी सिदे से मिक्सर अम लेरेबा को वही महीगा इसिंग यालगा अदा इसिंग याम हापसिले अदु हाना यार वहीगी चांगदो क्वांटिटी दु हेल लोयबा हाना वहीगी जुइस तो 4 लीटर की चांग हापरि खले अदु हजि इसिंग हापसिंग गा मा 5 लीटर वर कदो लेतेबा हाबदि होंगोय हबनिदा अदु होंगोयदबा पोसे कई कोयबा कांस्टेंट कोय को फ्रिज से कई नसा मा होंगरोय को करिबा कांस्टेंट फिक्स चेंज ओइरोयदबा वैल्यू ने बसे आइना हानिंगे से कनानो होंगदोसे वाटर नेबा अदा ट्रिक मचाम सानादोरे को करी ट्रिक नो सानादोसे अखोना तौदोइबा ट्रिक से करी नो मयाम सिदा फ्रिज सिदि होंगोय हारमिना मागी जगह से मानना बसिनबा माजान 4 ओर मिनत्रो अदा सी 4 ओहेनिंगेबा होजिकी जे 4 ओहेनिंगे 2:1 नटले मिसा अदा 4 ऑन थोके दे कनाम पुरी दि ऑन थोंग याय रेशो सिदा 2 लेरमजी 4 ऑन थोके दे अखोना 2 तिसिला दिया दबरा रेशो दे अखोना हाना लेरमजी की साइज चौखलन पिथन याय हाय तौबदु तिसिंबा खदोपुदी तौगुनु नाइ क्लास नंबर 1 रेशो क्लास नंबर 1 मखोंग सेंगना ताखरबने बैना नैना ज्ञान ताद्रगना रेशो क्लास नंबर 1 हंगल येंगोबा पुरीरगा साइज माननबा चौखलन याय हंदन याय येनरगा हंदन याय को पुरीरगा चौहन याय अदुनी तिसिंबा खदोप तौ यादे को अदुना तिसिंबा तौ याद्रमिना पुरीरगा मानालो तु नु पुरीदि क्या तारेसा रेशो नकना मा पुरीदि नकना ज पुरीदुना 4:2 क्या तारे अदु हानै रेशो जे खै यूज तौद्रे सिवन यूज तौरे यानिंब्रा कसु कायदे को रेशो जे केदोबा हाना गिदु सिनद्रे खोय हजिक अनौ सिनरे को 4:2 जे अदुदि मानरबे मुसे नि सेम ओरबा सि सेम ओरे को अता सि सेम मोहलगा अखोना करी उ फंगे वाटर की साइड तदि कया हेंगला वाटर साइड क्या हेंगला 1 लीटर हेंगले है रोसिबो 1 लीटर नते रेशो दे हेंगल पजि असेंग मनते 1 लीटर 1 यूनिट ने हेंगले से रेशो दे 1 यूनिट हेंगल पजि असेंग बद क्या नो अदु खंगदि लोरे सिने मान सा खोइन पुतुक तुजी 1 यूनिट की अरे को अदु 1 यूनिट की जे खोइ खंग दका ओय अदु 1 यूनिट की खंगनबगी दमक त करी दका ओय यमो मान करी असेंग बिलुम पिरमे माबानी से फ्रिज यूज का वाटर का नीचे 4:1 का नीचे पुल क्या था है ना हाइदुन ताकपदी 4:1 दी पुल क्या ना 5 नत्रो सी 4:1 पुल का 5 नी रेशो द 5 ओय कांदा असेंग बद क्या ने है ना 55 लीटर नि हान पिरम नत्रो 1 यूनिट की यामरय दी ले देना 5 नी थोदी क्या थांगे 11 लीटर 1 यूनिट की दुना साने हम नत्रो 1 यूनिट से क्या तारे सिदा 11 लीटर दिस इज द आंसर वेरी इजी लॉजिक तु खंब्रै सनागरी दो करम साइड मानना बसलेबा कांस्टेंट ओय बदु मानना सिनबा से केदवे पुरीरगा येंथोगा मागी तानना सिनगदोंने हाना लेरंबा 4 जि मानना होनबने अदु मानना होनर का मान हलकांदा
water hapchingadaba ngai water do hengalei hapchilingre habane 1 minute after 1 minute se kaya ga manam duino je khangna honara kana asai apiba mana apiba real value je sinara kone apun ma je manga kana 55 liter ne do tadi 1 minute kidi amro har ga to yan tabra ta da haro se trixi hairaga di heng ten duine ko trixi natabi da sama tam ge another method ko si logic si trixi natabi da som ta asi ko me me ko produce ga water ge ratio kya ba 4:1 natra mabani pullaga kya no 5 oi natra apun madana kya 55 liter natra adudi 1 unit kiti kya ta ne 11 liter ne natra adudi kai dorani 11 puri roidra 11 puri kya ta re 1 unit 11 liter ka mana mina sigidi 1 unit kisi 11 liter ta ni sine kya 44 liter ta roidro 11 puri di si ani ta re ko mamani is the kedore produce the hapsin de water the khara hapsil lem natro hapsil li water to kya no khandra mina khon x ni khalage x liter happy mi lorage boko adu kan no erak pa produce ka water gi ratio to kya unthoe ba 2:1 em natro adu equation saro kamai sa dui ba hairage produce to na kya hana lem je 44 natra adagi water gi ratio sina water 11 oram ba x hapsin gi ko ani gi ratio kya do 2:1 sumai hot kado equation sare ji gan tabre produce to 44 de han di hong de water to the 11 liter or modo hapse le du khang da badi ngak ti x lawre 11 plus x or mani adu anoba ani ji produce ka water ratio 2:1 ratio da in fraction form thamani ka sky de ko asi de ge dum x of tawrani karam puinani wang na 44 ga sigi puinani adu kya tare sa 44 ga 1 puinari somdana 11 ga 2.22 plus 2x la ba sidi nang no adum holo masana adum x adum 11 liter adum ta dole re haini ko sina concept hot pa amasina trick sina ba karamana haige karamana gyan ta ge adum khanjaro gyan ta ra siwa to question haning ma lei bra any doubt leite leire se dum hairo tabna tana ji ko adum push thamaga no explain dum tawdini no gyan ta de ba mangso bra tharki yarba yandari mya Imtiaz Yandari. Next. This one. Same thing, see? One quality of rice at rupees 45 per kg is mixed with another quality of rice of certain rate in the ratio 3:2. In the mixer, so form is word item Tamiraji banana am lal he road khai re Tamiraji ke dor jana heng chala jala rupees boni ubudi tum do heng chala mane 50 rupees 50 per kg. What is the rate per kg of the second quality of the rice? Na sain ta ki bidu ni question mun na pa bro ain allegation ta ko di yaw ki bidu nakan nama pi hangan bidu habadi seng kg de kya pi ba 45 people makal ja atopa variety makal amag ya chine maman nu khangdre adu kya da ratio 3:2 di ya le hare kedo ba if the mixer soap form is what lupa kya da mamani pulag ya chinari ba se lupa yang khai piye ba 50 per kg ko kai what is the rate per kg of the second quality du maman kya pigi sigi second quality khangda ja hangal thami ji gyan dari bro allegation pal hoti na trasya yes si 50 ji kanai 45 ka si adi marak to leiniam na tro 45 take the 50 si chaw hele sida hangi besina di mangone mu chaw hindu natro yes adu nga sagi option trick pa nya is haidena allegation lai dina option trick si option number a ji palo si 57 oren khalo ba 57 50 ka do di 7 tare 73 tara puting am dinga moroi ko 50 de gi 45 ka do di 5 75 si ta de ko so di mi gi 3:2 ni manadre bese ni ji manade adu lale yandari bra सुमाइन तरो ऑप्शन चिक सु येंगे हैबे ता खरेदना अरबा अजिगी 50 आसे अमु हापग येंगदि सुमाइन हापसे लगे येंगो बा गंदा ब्रो नानिंगी सिबो सि 50 आसे अमु सिले येंगो 50 आदि 50 का दोदि 8 ता ब्रो सो 50 दि 45 का दोदि 5 ता ब्रो 8 is the 5 ओइ ब्रो
오이데 시즈 안사 오이드레 시즈 오이드레 옵션 넘버 B 좀 이행하실까? B 좀 이행하시라. क्या हो गया 57 क्या बात है ना 57.5 से ओरे सोमने खादो दी क्या तारा 7 पॉइंट सिनी खादो ना दो नत्रो 50 दी 45 खादो ना क्या 5 समाई ले बसे पॉइंट मांगन क्या दी नकल नि मुक्त 3 पुरी दी 75 3 पुरी दी 50 का स्क्वायर दी का कना पुरी गिबा अनिमक 3 पुरी गिबा नि खंगी को 3 पुरी दी 50 सी 3 पुरी दी पॉइंट मतुंग डिजिट अमला से मांग रे को कुमंगान का दी कुमंगा होम कुमंगा अनि समाना तारबा अदुदी ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर एनिंग्रा एलिगेशन ला हेलेंग कसी एंगा सा हागी बदो एन ताके बदो ओइ लेरमे एनिंगे को अदुदी करिगुमा सिदे से अखोनी क्वेश्चन सारा x टू होट पगि जुम ताकला दाइने सिने x ओ हेलगे दिखे दो तारा सा अनदर मेथड तम तौसे बसे सिनंग करिगुमा सी x ओ हेलेंग खलाबा को अदुना होरे मथंग तौरिस मतम चंगनी अतोप मैम चारो किनी क्वेश्चन को मथंग चैप्टर मथंग क्वेश्चन ताको तुमने हलग सी ज्ञान तारे समझ लगे सीधी सिनम करी एलिगेशन जे सिदा जो तमौरो को हां काय बनो क्वेश्चन नाइस दे टू क्वालिटीज ऑफ पल्स हवाई मखलनी x हाइबंगा y हाइबंगा क्या दा अमना सामा अमना क्या 150 पीरे केजी दा मधु के दोबा रेशियो 7 is to क्या दिया नहीं बा 20 दिया नहीं कई हर माइजा then what is the price of the mixer of pulse सी मा मयाई की डिमांड हंगे जे नंगना सुमरो मयाई वे हंगे तो आइने से एलिगेशन पान्या ने है तो कई गिनो खन एलिगेशन पान्या नि खंगी जे एलिगेशन पान्या का दब क्वेश्चन यारो दब क्वेश्चन है बस कमाइन खंग द गे मतम दा एलिगेशन है बस समाना मिक्सिंग तो बगी concept ama so yaro kane mix to bagi yanda raisa jem makhalani pal hawai makhalani nya sinaraga nya sinam mamalam pirame adagi tongan tongan nya sinada mamam piram summa se allegation panyani adun allegation ji karam kada panyani hebe ji hena khangna bagi damakta di mathangi chapter mixer sorry singasi hana ki chapter si di mixer ni allegation panbe aba question khar yaujabai wani mathangi chapter the allegation haiba anka je panya aba question je chapter khuding ki khado talakadui ba Profilos yang saya jahagi udah profilos tuh panjang apa kerem question lagi, aduh question makan tuh kan, oh semua condition apply tahu ya, aduh kan hel mamutane, ini sih deh explain tahu terus suka, kerem condition panjang ya, question makal mayam dulu ini urkan tuh, aduh dah yang tahar se, magi chapter laktri buku allegation ge, hoi ti magi konsep sih sangat koi harus mempan mana buku, hero tuh nggak diri tarik kok, tak sih nadi, aduh di action terus ya, sih kamai putu nih. पुटिंग मेथड पानगद्रा ऑप्शन टिक तौ या हेदे नेना ऑप्शन टिक तौरू नो मरम दिखिनो असिंग में बिलो मा पिरमिज करेक्ट टू द नियरेस्ट रुपीम नत्रो पॉइंट तारे वन साजे पॉइंट ताबदर मागा थंगनबा लुपादो सपोज सुमान तार में खलजेबा 32.54 हायरसिने सुमान आंसार तारा जी मागा थंगनबा मपुम मोइबा पैसा दे क्यानो सी लौदुइने यान तारिब्रा सुमान होले हाबने अंक जी हाइको अदुना अंसाजी एग्जैक्ट आंसर नाते पिरामिड अदुन ऑप्शन टिक तो नुंगाय रोबा अदु तारिंग सागी खोलो सिके दौनी है एक सिकना ने मरक लेबनो 150 दी 100 दुई नत्र से 100 तगी दम मा चाउ दुई नत्रा सिदना 100 ना सिदा माना 100 ते चाउ हेलमिना 100 तो मा खाइदोनी सिदना कना 150 नि चाउ हेलमिना 150 दगी नोय गाड़ी काय खममे यता ती लोक तुलंजिन लोक हो जकांदी फ्रांस ती याम कन मनी को अदि मी मपोदा सेंदान में याम लेबने बको नुंगाइजबा अदुना खाना दे यारबा अदुदी ngo si रेशियो नि समान नरोइद्रो हा करी हाबनो इन हाबसे si रेशियो नि समान नरोइद्रो अदुदी करी रेशियो बा 7:20 हाबसे का खानागा 150 minus x ga somdana x minus 100 से मान नरोइद्रो यस सिदगी सोप तो करंट पुइन नरो 7 पुरी यदि 7s minus 700 अमसिना करी 3000 minus 20x ताद्रो अदुदी होलदी क्या तारे 20x सोम लादी 27 x सोमदना 3700 यारबा x मुतो क्या दी 27 ये लोइद्रो 27 ना 3700 दा 27 ये लानी
ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯞꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯦꯁꯤꯡ ꯇꯧꯖꯦꯕꯀꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯀꯌꯥ ꯆꯠ ꯌꯥꯅꯤ 1 ꯆꯠ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯥ ꯂꯣꯏꯅ 1 ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯏꯃꯥꯟ ꯃꯥꯟꯅꯗꯣꯔꯦ ꯌꯦꯜꯂꯒ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤꯀꯣ 27 ꯀꯅꯥ ꯌꯦꯟꯗꯣꯏꯕ 3 0 0 ꯗ 27 1 자 27 ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦ 100 ꯇꯥꯔꯕꯣ 27 ꯀꯌꯥ ꯆꯠꯂꯤ 3 ꯆꯠꯂꯗꯤ 81 ꯇꯥꯕꯅꯤꯀꯣ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯌꯥ ꯂꯦꯝꯃꯤ 90 ꯂꯦꯝꯃꯤꯀꯣ 90 ꯂꯦꯝꯕꯗ 0 ꯄꯨꯗꯔꯦ ꯀꯌꯥ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ 27 7 자 1 ꯇꯔꯦꯠ ꯇꯔꯦꯠ ꯅꯤꯐꯨ ꯇꯔꯦꯠ ꯑꯅꯤ ꯇꯔꯥ 189 ꯇꯥꯔꯕ 1 ꯂꯦꯝꯃꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯂꯤꯃꯤꯁꯦ ꯃꯨꯟꯅ ꯇꯥꯁꯤꯀꯣ 137 ꯊꯣꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨ ꯀꯥ ꯂꯦꯝꯕ ꯑꯔꯦꯝꯕꯗꯨ ꯃꯊꯛ ꯊꯝꯗꯥꯏꯅꯦ ꯌꯦꯜꯂꯤꯕꯗꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯌꯦꯟꯅꯕ ꯌꯥꯡꯈꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕ꯭ꯔꯥ 137 ꯃꯄꯨꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯆꯦꯠꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯔꯤꯌꯨ 27ꯒꯤ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯌꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯦꯝꯃꯤꯁꯦ 27ꯒꯤ ꯀꯌꯥ ꯈꯨꯗꯝ ꯁꯤꯗ ꯀꯟꯁꯦꯞ ꯑꯃ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯀꯥꯟꯅꯒꯗꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯄꯣꯁ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ ꯁꯦ 137 ꯍꯥꯏꯔꯒ 27ꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ 27 ꯇꯪꯈꯥꯏꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ 13 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ 14 ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯆꯥꯎ ꯍꯤꯡꯒ꯭ꯔꯅꯤꯁꯦ 138 ꯃꯅꯛ ꯅꯛꯑꯦꯕ ꯁꯤ 138 ꯂꯣꯝꯗ ꯅꯛꯄ ꯍꯦꯜꯂꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤ 137ꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯦꯕ ꯁꯤ 138 ꯃꯅꯛ ꯅꯛꯄꯅ ꯍꯦꯜꯂꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯁꯤꯗꯤ 137 ꯍꯥꯏꯔꯒ 27ꯒꯤ ꯇꯪꯈꯥꯏꯁꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ 13.5 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤ 13 ꯍꯥꯏꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯦ ꯁꯤꯗꯤ 138ꯇ ꯅꯛꯄꯒ 137 ꯅꯛꯄ ꯀꯅꯥ ꯍꯦꯜꯂꯦ 137ꯗꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯛꯏꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ 137 ꯂꯣꯝ ꯆꯠꯈꯤ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯗꯤ 27 ꯕꯥꯏ 13 ꯊꯣꯛꯄꯩ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯣ ꯃꯥꯒꯤ 13ꯒꯤ ꯇꯪꯈꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯟꯊꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯣꯝꯅ ꯅꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯏꯅꯛ ꯅꯛꯅ ꯀꯅꯥꯔꯣꯝꯗ ꯅꯛꯄꯦꯟꯕꯁꯦ ꯃꯄꯨꯝꯁꯤ 137ꯒ 138ꯀ ꯁꯤ ꯅꯝꯕꯔꯁꯦ 137ꯗꯒꯤꯗꯤ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯕ 138ꯗꯤ ꯄꯤꯛꯄ ꯅꯝꯕꯔꯅꯦꯕ ꯀꯗꯣꯝꯗ ꯆꯠꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯒ 138 ꯂꯣꯝ ꯅꯛꯄ꯭ꯔꯥ 137 ꯅꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯅꯥ ꯌꯦꯡꯒꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯗ 27ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 14 ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯍꯦꯜꯂꯗ꯭ꯔോ 27 ꯇꯪꯈꯥꯏ 13.5ꯗ ꯍꯦꯜꯂꯕꯅꯤ나 138 ꯂꯣꯝ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯐꯪꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥ ꯉꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯂꯣꯟꯗꯥꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯂꯨꯄꯥ 5 ꯍꯣꯜ 2/3 하지 그냥 시 아셈블리 5.66네버 락도지 나들아 시디 6 나와로이드로 6는 나쁘고 5 나쁘고 하나 했네 6 나오이드로 하버디 3 만ung도 2 하지 3기 땅 가이드기 헬라버네바 아두 따디 6 낙번이 헬레 해도 하이다버 너트로 오이나 하닝이지 뭐 아두 나타도 시나 1 오름 따르 5 했나 하이드이네바 안나 센토브라이나 하닝이 론다세 수많은 낙도 마품 티바 하이버세 수마 론다 시디 영업 컨셉 마사마이 사나이시 27기 만ung다 1 하지디 27 tangkai yaudredi 137 lom nakrani 138 yaus yaudi 138 asiko yaubudi yaro magadi have one in na ko angkaji hangpadi yaidana yan ta bro allegation pan bagi mong gen thare ko si ratio ni smarom thokpani na man halaga current puinara ek sop tong na hona ga da si sop to je heiri natro yar hanu next pen da base lok thung na leire ba nari sari ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯤꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤꯗ ꯅꯣꯏ ꯅꯥꯕꯗꯤ ꯇꯨꯏꯁꯟ ꯁꯨꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏꯅꯦ ꯑꯩ ꯅꯥꯔꯗꯤ ꯆꯔꯥ ꯍꯦꯟꯃꯤꯟꯅꯕꯩ ꯃꯑꯣꯡꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤ ꯅꯥ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯣꯔ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯨꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯅꯥꯍꯟꯕꯤꯗꯕ ꯅꯥꯗꯅꯕ ꯁꯣꯇꯣꯟ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯖꯔꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯊꯥꯎ ꯆꯥꯗꯦ ꯑꯩ ꯆꯥꯁꯤ ꯁꯟꯗꯦ ꯈꯛꯇꯪ ꯇꯛꯈꯥꯏꯔꯦ ꯁꯟꯗꯦꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯗꯤ ꯇꯨꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯥꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒꯥꯝꯁꯦ ꯑꯇꯩ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯆꯔꯥ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯂꯩꯁꯦ ꯇꯔꯦꯠ ꯑꯅꯤ ꯇꯔꯥꯃꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯇꯔꯥꯃꯔꯤꯁꯦ ꯑꯣꯡꯂꯤ ꯁꯟꯗꯦꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯈꯛꯇꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯀꯥꯡꯁꯣꯏꯒ ꯏꯔꯣꯝꯕꯒ ꯊꯥꯎ ꯍꯥꯞꯄꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯀꯥꯡꯉꯧ ꯉꯧꯔꯝꯃꯦ ꯆꯥꯗꯦ ꯉꯥ ꯑꯌꯥꯏꯕꯒ ꯌꯦꯔꯨꯝ ꯑꯐꯨꯠꯄꯒ ꯆꯥꯏꯌꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯍꯥꯎꯕ ꯆꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯀꯥꯡꯁꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯔꯣꯝꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯤꯁ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯗ꯭ꯔꯥꯏ ꯐ꯭ꯔꯦꯁ ꯆꯥꯗꯦ ꯑꯝꯇ ꯊꯥꯎ ꯌꯥꯎꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯝꯇ ꯆꯥꯗꯕꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯟꯗꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤ ꯆꯣꯇꯣꯟ ꯇꯧꯖꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯖꯦꯟꯗꯤ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯅꯤꯅ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤꯁꯤꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯥꯕ ꯄꯨꯛꯆꯦꯠꯇ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯐꯦꯠ ꯍꯥꯞꯀꯠꯂꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯩ ꯇꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯗꯤ ꯋꯥꯏꯗꯣ ꯍꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯏꯈꯠꯄꯗꯤ ꯊꯨꯍꯧꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯆꯍꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨ ꯌꯧꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯥꯕꯁꯦ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯅꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗꯤ ꯀꯨꯁꯤꯔꯥꯁꯤ ꯇꯧ ꯌꯥꯔꯤ ꯆꯥꯅꯤꯡꯉꯝꯒꯅꯤ ꯆꯥꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯝꯒꯅꯤ ꯆꯥꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯔꯦꯟꯗ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ 9ꯒ ꯔꯦꯟ ꯄꯨꯜꯂꯛꯄ ꯀꯤꯆꯟ ꯄꯨꯜꯂꯛꯄ ꯅꯣꯡꯃꯅ ꯑꯃꯅ ꯑꯁ ꯑꯍꯥꯎꯕ ꯆꯥꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯅꯤ
ꯅꯣꯡꯃꯅ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯖꯤꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩ ꯆꯥꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯖꯤꯜꯂ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅꯀꯣ ꯆꯥꯕ ꯆꯥꯛꯆꯥꯁꯤ ꯔꯦꯟꯗ ꯂꯩꯕꯁꯦꯀꯣ ꯏꯊꯟ ꯆꯥꯕꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯕꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯨꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯦꯠ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯒ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ 2023 ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ ꯃꯥꯔꯆ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯀꯟꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒ ꯀꯦꯖꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯃꯨꯛ ꯆꯤꯡꯉꯨꯔꯝꯃꯦꯕ 73 ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯒꯤ 60ꯒ 7, 5 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯐꯥꯎ ꯆꯤꯡꯉꯨꯔꯦ ꯖꯔ ꯑꯃ ꯍꯪꯒꯠꯂꯦ ꯀꯦꯖꯤ 3-4 ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯍꯧꯗꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯤ ꯁꯥꯟꯅ ꯂꯦꯞꯄꯒꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯁꯦꯀꯣ ꯅꯨꯃꯤꯠ 4-5 ꯁꯨꯝ ꯊꯪꯅ ꯁꯥꯟꯅꯗꯦ ꯀꯦꯖꯤ ꯑꯃꯒꯨꯝꯕ 1.5 ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯆꯠꯂꯥꯎꯅ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯁꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯅ ꯇꯟꯗꯦꯗꯅꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯪꯆꯦꯟ ꯆꯦꯟꯈꯤꯕꯗꯣ ꯍꯩꯕꯣꯏ ꯍꯩꯇꯕꯣꯏ ꯕꯣꯜꯗꯨ ꯐꯪꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯥꯈꯤꯕ ꯈꯪꯍꯧꯗꯦ ꯍꯨꯃꯥꯡ ꯊꯣꯛꯄꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤꯅ ꯀꯦꯂꯣꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯠꯂꯦꯕ ꯇꯧꯁꯦ ꯑꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯃꯌꯥ ꯅꯥꯕꯁꯤ ꯐꯔꯀꯥꯟꯗ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯁꯦ ꯑꯟꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯠꯇꯅꯤ ꯂꯩꯗꯣꯏꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯗꯧꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯤ ꯀꯦꯞꯇꯦꯟꯁꯤ ꯔꯣꯕꯥꯁꯀ ꯃꯦꯔꯥ ꯁꯤꯟꯅ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯀꯦꯞꯇꯦꯟ ꯑꯄꯠꯄ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯦꯞꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟꯅ ꯂꯩ ꯇꯤꯝ ꯊꯤꯕꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯤꯗꯅ ꯔꯥꯏꯁ ꯋꯥꯔꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤꯀꯣ ꯃꯦꯔꯥꯒꯤ ꯕꯔꯥꯟꯁꯦ ꯇꯥ ꯃꯦꯔꯥꯒꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁꯁꯤꯗꯤ ꯑꯪꯒ꯭ꯔꯥꯖꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨ ꯇꯥꯔꯦꯅꯦ Rice worth rupees 126 per kg and rupees 135 per kg are mixed with a third variety in the ratio this. If the mixture is word, my word bananjidi imai. WORTH tu ma kaino to ise. Tobodi fulbon yenguraga ayukta ko. Thabuk nangnam namjare bini respect to go salam quote kadawni ko. Mana ne khoi ise like ta phangali je. Kaino sia. Sing ki de kya biba. Si variety makal kya na one home surjila banana. Si allegation panya ko. Allegation palo ko sinam ni sinam home gi do si panya di have leite. Lai ko. Kya dekho. Variety 1 point jore option chi tos nu ngai roi. Variety 1 kya? Ratio to 1:2 2:2 nate 1:1:2 2 natro. Variety 1 moment kya? Ha? 126 variety 2 di 135 variety 3 khangde natra x loro natro makoi pulaga moi kedaba mixer si lupa kya makoi pulaga mixer duna in easy so smai to ge se variety 1 variety 2 variety 3 aduga mixer duna maman kya ne ba 153 variety 1 sina kya 126 sina 135 si khangda x lo silo moi quantity di 1:1:2 tu sidi kya tani po taro idro mixer haji pulle ina tro moi pulo se ani ga honga mari ta dro pulle ine sina tu tel ne ba adudi maman kya tare sa anko holo sumana purina di quantity masing purina ro idro maman si pire quantity si odi 126 tarani sina purina di 135 taraba sina x twice 6 taraba adu pulle kya managa da basigi marium trai thoi mari manga kun kuma thoi mari siga mana di hamna tro loira tro siju lai tro allegation pan da siju lai ba ko ahum da allegation wo sin na bani sim pa ba se ko hayeng allegation gi do to se si ni si asum khai do ro kya tare sa twice 6 le re asum khai do di 612 de kana khai do ti ba si ni thina phone kya na tarama thoi mai manga taru ani sina tro khai do ti ja 1 mari manga ahum 351 ta bra 351 ta ra di twice 6 ni ra di Tuneladi ani trate kuntramari tara ani manga pisa point pata. Lu bra yamna. Lu daman lida. Yam lai tais deina. Mirina. Koram pagi ko. Yam gyan tari bina tu sipa. Lu bra lai bra. Ha. Lai dida. Lai dida hai rakke hai na. Hi ma'am. Ma'am gyan tari bro. Si mo si noi thado ke हम noi jo karta onge ko ai jo mai mana ka thasing ge yuk ni na bidana lam lap lai ne kwan lam lap mi ne ngan yore ko yum na ko ro ba soi di thik ne yau jare nang la pe aka choi ni nang ne ne du de Holo kursit phone ngase me am tana ding si tare gam dharo ne ai surprise am oige ba maning hangbo yare
이세지디 아니 미 양kai 무 padra dum hendore ai si tabu bes da kuntra mu henkak leire ba ina hangda mi khram leiri akoi ko sing kya no khangde akoi ko singi kundi hela kani khale ai sina di hene ha gi bu dum hendore di mi 70 80 tha ba da mi yankai plus la di ya dro khara di feloi ta ne loi pass taw ngam de koi lai ta re ne Mo yang hungry Umdrabo Hoji kitu mana ada noi bosi ba Kari exam ni question hoi holi jinga sade gya Hanna bu yung de sijang dira Officer living ni tare ne to dia Pazai noi officer living ang ka jai ra bane ba Amti here noi adu di Sing ki de kya pi ba Kuntranga pi ba amasu kuntranga pi ba sia Atopa thar variety hoji kitu mana dai na Hello noi am to holo da noi ba Yan sinama maman kya 42 si pulaga ni mari manga na tro ngamudro hot pasya 70 30 kai noi tori si puri nei na tro sing ki da kuntrama pi bu ani le radis kg ni oti 70 kuntraim pan twice x sira kya manga ni tara sani tara tare si plot si naraga sani tara si mana do na tro som twice x poto ke di si kya no 70 ke sigiri sama ga nipan tabra som sam nipan khado di sam tara ga sama ga ni tara mane atat x poto ke di ke do re 50 ga 1 tare me am si aning bra option number d live lu bro ai la han manate ko ai cgl gi ne 2023 da sigi mixer and allegation haiba chapter se sigi question ni pan ji de na ngi de am to ina hangam chapter di oi ba na te se ai ko CGL ki 2023 da hangi ba question ni pan du mak ne collection to resi pinakal lek te dar long sato ko ne wen ana aru arai khandu ga ta ko ina te ko ba adagi yam na nungai ba ai gi se ko heng noi se heng officer ga tha dui ni ko heng exam syllabus ko ba tawre ha kan da kwai dagi akhoi na taw ga da ba ma lei ba noi na taw ga da ba na adu ai noi na taw video kari no hai tara ga di angka ji yam heiri ha ra ba ko ismi yam thura ba adungana sukso senda panba question me amam le rakhini ba ai masagi angka matam hot pa shortcut pala sum kuina changada ba adi matam khara mini ama khara lana changan ba speed tan ba da kitang watak leiba aduma question makhal me am leiri ba question me amama chapter khudingi number system da su lei average da su lei ratio da su lei ba aduma minute ama dagi hena changba angka jing aina time consuming question haina thole ba I maming je haiba time consuming question je chapter pulam tagi ko aina thengna mai loi collection to bi ni hojik si adu khakta gi oiba heng syllabus ko ba tawre ha kan da noi da heng problem oi du si aduna natra exam na matam sa adu ma jingi kamaina mak tackle to da ge moi du revision tor ga moi ji hanjen revision tor di matam chang ju thalor u ba si di calculation thuk no holaga matam samjin na khonna yai dana hanjen khonna ba adu magi ha tare ko aina question collection ai phajana lai re ji marang kai na ko marang kai ba ji adu mukti thengnai khudin collection tori nei to ji aduga drop to thami ba tam da thalon putho samai tak tuni am thi nuai ne tare ne high quality oi duni si ju ai si concept sengani aduga adum ba rubo question ja hojik thaba exam thaba phau ga dor ba tha tha yan ba mi sing na daka oi ja duni ba angka di hot pai duni sorkar pan ba here moi adu ma marakta arai ba ma marakta adum ba rubo ama ni ka ahung ga thing na ba adu exam de to nungai loi duni ba matam sangi ba hot ngam da bai dina ta yum da halaga hot pari ngam dui ba aduma question je learn to bujam da ka weba aduna sigi question je compile to ba ma sangi had khomjin ba tasin ba ma ado aina tasin bi bai wane noina to da bu marang kaina lei be ngon simu je tor khini ai harwa ngam tori bu ko no gi damuta noina tuma lei ko ai tori mina ai tawra dinu patha le yadra kaba atan sinamo yengo tai amaka onthoe asagi do asang ka dumang ne wari tor kono kaino 40 liter mixer je kya na 40 liter ya hoye bako aduda alcohol ne kya
25% yawi aduga 75% kari water ni adudi alcohol ga water ga ni adudi 75% haji ani ratio sadok ya kumang ka di 1 kumang ka di home sumana if 10 liter of water se kedo hai na ani hanjela if 10 liter of water je added ai du ni ma je ko amina je sawa di ko khara di sai ji saw da 10 liter of water are added water 10 liter hapsil lagadi the percentage of alcohol in the new mixer alcohol no new mixer do kya hogi kana na hapsil jam tharo adu ne mun taro se alcohol kya hogi ngam taro pamani 1 2 3 pulla kya no 4 or manatro the asing ma pun mad kya 40 liter ga mana adu di 1 unit kya mana ra 10 ga mana dro adu di 10 loin puri si 30 liter or mani hano yarmi wata ji alcohol na kya 10 liter or minatro sidai se kya hapsile ba water 10 liter hapsile di kya tara 40 liter tara ba aduga alcohol ni masagi 10 adum tazari ba natro hong de ba madi natro adu mana hoje hangi question keno the percentage of alcohol in the new mixer anova mixer ji punna kya no quantity 10 ga 40 ga 50 liter tara ba apun ba 50 liters da mixer ji da alcohol ki percentage amna alcohol ji tara natro yankai manung da kya no yaur ja tara ni adu therefore alcohol ja alcohol je yauri se yankai manung da kya ne ba apun ba mixer je punna yankai liter manung da 10 liter yaure sam manung da hadi percentage putu puri sam puri raga si simon ja happy hai da na sina heng percentage pa nium ji sam sam na khango heng makha ta na mamu sing ke do 100 puri no haibana sing ba duna kupthana magi percentage chapter je mixer tak loiraga mathang allegation adu loiba dum lak tore ko adu ta ge 15 ga di 2 thungbra 2 ga teng di 20% la ne ko sama menung da sama da patho di kun ni ai ne ko 50 da 10 wa di sam da di kun masan taro dro adu kya tara saja sidi ra le re roina mixer oi jaraga so percentage concept he changba aduga sida mati ma ju kanogi ratio concept mati ma ju change adum question ne myam gyan de taram ni khali live ra lubra ha live so I don't know the libra ratio sado ni ko abane pullaga 40 liter ne adu 1 unit 10 liter odi amana 30 liter yaw amana 10 liter yoram mane ba adu de hojik se singi 10 liter apse ladi 40 liter du da sorry 30 da 10 liter apse 40 liter tare what alcohol ni hana idu hingate adu de apunba da kya no sia 50 liter ne ba hojiki anu mixer 50 liter du manung da 10 liter habe se percentage pa thu alcohol ngi se ko saman yan tari bro tari lorge this one sita lo sindiba sina kari have no si question sina si hot ngam gadra no question mon pawri the question carefully si tolga si ma si ba kai have no kani hatre si gano si so ma pam ta bu se no khale ba sen to de Potin ori mina. Servo? Question pause em ta. Ingrani ai mahi mana me amsi. Ni hawk ti ring di. Moi lek tai ngenda kanu thak nang de si. Mahi mana jam ta. क्या था रैसा कुछ हम पालो रे बो यान तारबो ने तब न तौसी तो बिनी दा से अंग से शॉर्टकट ति लेबो को आइना शॉर्टकट हाना ताक तारगा दिन ज्ञान तारो दिबो शॉर्टकट हाना तागा दि ज्ञान सुता तारो अदु शॉर्टकट न तबे कांसेप्ट तागे को कांसेप्ट से सेंगनबा सिनंग मतम खरे संगजा सिनु को से अंग जे क्वेश्चन खितंग लु तक तौरेबा हाई पात्र म त करी है नो 5% के नो से पात्र म लेबा si part se ke do he na ma ja si part se da saruk manga mana 5 part ai ke do ba saruk manga se ke na water ne kya 5 adu kan da kari and syrup sina kya s i rage ko man 11 part jaw he ne ba kya da ba ja water ga syrup ka je mix to roge yauri ni water plus syrup ne si mixer si yauri ji kya dar bo yoram ba si da mana ke da we hari
What part of the listen carefully, don't talk. What part of the mixture must be drawn off? Mixture ki saruk kaya laukthokidagi and replace with water. Karina mo silakpa ngasai khara laukthori mixture ji mahi ji ansinar lerami mahi ji khara kanthori ko liter tara laukthokre khalase ba adu am liter tara am hapsilakadu hapsilakadu hina hanna ising wen hapsilakpo haibane question ji ko so that the mixture may be syrup and water ji kai dareba syrup ko water ratio ji kena syrup na hale ko pirami ji syrup na hale syrup na kya syrup na 3 way kana water na 2 way rakone onai ko ratio ji khupi ji kitang khangu sexulo asi oirakpa haibane yan dare ko se adu taragadi kaino tawdui se hama tamda nana yan tanaba example ma sam pige se hana ne water ga syrup ko je water sina 10 liter lerin loro syrup sina kya 20 liter lorin lor je praman ma sam tawge ko pulag ke liter man le mi je 30 liter natra adui manung da mana 6 liter lokthoi in lor je 6 liter se drone tawra je drone of tawring khala je lokthoi in lor je 6 liter se ke do ba drone of tawring lokthoi na lor je understand doi ko atadi lokthoi se kari no mixer do ne ba ya sinaraga leramini isinga siraku yala leramini kan thoki ba ji kana na sat kini ising ju khara ya lokthoi sarak tu ising ju yorom moidro syrup ji ya sinara leun ani muksar kiru ani gi sang khara sat na gi ne amni da adu kamai sat ka da khusat tu ne ta tu ji kan se sima khangu ko hana le mi sing ji kya no water ji hoji kari oirage now water hoji oirak tu ji kai nom thing ji ko water hoji lei du ji kya no hana 10 liter leram manatra hana 10 liter leram basida ke dau dui ba han 10 liter leram basida 6 liter lok thokre ba hana yo water je kya no kunthrai manung da kya no kunthrai manung da tara have natro habadi kunthrai manung da tara habadi 3/1 ha jai kan 00 kan raga yadabra hom to poi manung da amane ba ising yorami je hom to poi manung da ama yoram madu da hom to poi amadu gi kya 6 liter lok thoki duine ba adu kya tara kothana di 3 ga 6 ga di 2 da bra adu ga ke dore hajing asa gi lok thokre 6 liter du kai na mo sin la ha ba sin mo sin la smai la ka ne lai khud o si gyan da bre 6 liter lok thoki ba natro mixer du gi 6 liter lok thok pa ising da de kya sakhi de ge sin ne ba khon para ise ising di hom to poi manung da kya no ising da re mi ja 30 haji na hom ni khalo ratio da sadu di 1:2:3 natro lak thoi ja si ratio da hadi sina 10:0 ka kradi 1 20:0 ka kradi 2 sina 30:0 ka kradi 3 ne le du je apun ma hom to poi manung da ama ne ba ising yauri je ado hom to poi manung da ama le bu da mixer du gi 6 liter lok thok 6 liter puri raga adu sakrani kya 2 liter ka na 2 liter taldra 2 liter sakrani ba lok thok re 6 liter se masi ising wena ma hapse le pon plus 6l la ne understand to bro to ko kothana kya tara tu kya tare tu l tarba adu di 10 dagi tu l kha do l liter ta l liter de system tisla di 14 liter tare ising du kya yauri ja 14 liter oire ade ma 14 liter oire mathang to si ko adu di kano di sirup ti kya oine ja sirup ti kya oine tharo hana le mi si 20 liter na tro adu de gi ma di kya no hom to ko manung ani na tra ma yor mi ja adu da am lok thok ki 6 liter dun puri ni kya tara ma da hapse lak pa leite ko ising gun ha ke abne duna 3 ka di kya tara tu adu 4 liter lok thok na tro kya dang aura du de 16 liter ani di pula kya tare 30 liter tabra tabam thok tro hana 30 liter yoram mani hoju 30 liter yauri chumra kai gino yauri ja maram di lok thok kri bu dom ising wena mohot sin lak pane ba lok thok kri potun ising wena mohot sin ladi ising di khare hengal kani akon khangi knowledge kai ba ising di hengal kani sirup ti handani quantity di samana lai duri ba ai ka adu di logic si kamain to we shortcut se adu gi to du ne ba ko sigi concept si khangobra mun ne ngok de aroi ko se si palaga angka jema hot kani khara sangtak tawrani khong singna ba adu ga sigi shortcut tagi akone khangi kai no lakthok riba mixer si mak ising ne mo sin lakpone na ising diam khara yam khalani adu ga sirup na khara handani khange adu ga mak ke do ba quantity ani du di mana lai ni ha si gyan tare bro okay कौन है फोन पाइजगी को अमा क्लास आ जाओ में
ꯇꯣꯝꯄꯣ ꯌꯥꯝ ꯅꯣꯏ ꯊꯥꯏꯉꯩꯁꯤꯗ ꯕꯣꯟꯒ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯀꯣ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯝꯃꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯪꯀ ꯍꯣꯠꯇꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯊꯦꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯊꯦꯡꯗꯣꯛꯑꯁꯅꯨ ꯒ꯭ꯌꯥꯟꯗꯤ ꯇꯥꯍꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯖꯤꯛꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯑꯁꯣꯝꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯃꯇꯝ ꯌꯧꯔꯦ ꯀꯣꯔꯤꯊꯤ ꯁꯤꯗ ꯁꯤꯔꯨꯞ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯏꯅ ꯈꯪꯒꯗꯕ ꯑꯃ ꯁꯤꯔꯨꯞꯇꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛ ꯂꯧꯁꯤꯟ ꯇꯧꯗꯦ ꯁꯤꯗ ꯁꯥꯟꯅꯗꯣꯏ ꯂꯣꯖꯤꯛꯁꯤꯅ ꯑꯇꯩ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤꯔꯨꯞꯇꯤ ꯀꯩꯗꯧꯋꯦ ꯃꯥꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛ ꯂꯧꯁꯤꯟ ꯇꯧꯗꯦꯗꯅ ꯃꯥꯏ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤ ꯃꯥꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕ ꯁꯤꯔꯨꯞꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ 11 ꯂꯩꯁꯤꯅ 3 ꯇ꯭ꯔꯤꯛꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯤ나 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯟꯅꯗꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯔꯨꯞꯇꯤ ꯀꯩꯗꯧꯋꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯀꯩꯗꯧꯋꯦꯕ ꯃꯥꯗꯤ ꯍꯥꯞꯊꯣꯛ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟ ꯇꯧꯗꯦ ꯃꯥꯏꯁꯤ ꯃꯥꯟꯅꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯟꯁꯦꯞꯇꯣ ꯍꯣꯠꯂꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤ ꯃꯥꯟꯅꯍꯟꯒꯦꯗ ꯁꯤ 11ꯒ 3ꯒꯁꯤ ꯃꯥꯟꯅꯍꯟꯒꯦ ꯃꯕꯥꯅꯤ एलसीएम ꯀꯅꯥꯅꯣ एलसीएम 33 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯁꯤ ꯇꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯧꯕ एलसीएम 33 ꯇꯥꯒꯦ ꯁꯤ ꯀꯅꯥ ꯄꯨꯏꯅꯤ ꯁꯤ ꯖꯒꯥꯁꯦ 3 ꯅ ꯄꯨꯏꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯅꯤ 3 ꯄꯨꯏꯗꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯄꯨꯏꯅꯤ ꯋꯥꯇꯔꯗꯨ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯅꯤ ꯋꯥꯇꯔꯗꯨ ꯑꯣ 5 35 सिरुपना 33 लाओद्रो सी 33 तांगेदी कना पुनी सी 3 11 पुरीद्रो 11 पुरीदी रेशो अनोबु क्या तानी सिना 33 सिना 22 लाने सिरुप मानरे को अदु आंसर जे क्या तानी होजिकी माना हाइजे केना व्हाट पार्ट ऑफ द मिक्सर मस्ट विथड्रॉन ऑफ मिक्सर की सरुक क्या लौथोखरगे हम नत्रो अदु पुथोके हाइतारगदी नंग तो दिस केना मिक्सर दो क्वांटिटी सब माननी हादेना अकोन बे क्वांटिटी से लगोदो अकोन जे क्या नाम तानो 22 का 33 के क्या ना 55 ताब्रा अदुगा वाटर झाना लेरे मदि खरा हिंग पेउ वाटर झाना लेरे मदि खरा हिंगले क्या हफ्से ले 7 हफ्से ले नत्रो वाटर ना 7 हफ्से लग पाइजे के दो से के दो है मिक्सर दु माना लौथोखरे लौथोखरे बसांग दु वाटर हफ्से ले नत्रो अदुना हफ्से लेबा हाइदि लौथोखरे बदो लौथोखरे बदुगा वाटर हफ्से लेबा माने देना अदुदगी अखोन लौर के दोक्तारे सिगी 7 जना लौथोखिबा पार्ट ओइरनी अदुगा अपुन मिक्सर सिना 55 जंखै मंगा थोको बेनु 75 आइना समाइन होटकनी याय कोसे सिना ट्रिक नि सिग्यान याय आई फोन नंबर पाइगे को स्पाई यारो सि फोन से मखा लोइदर हादि वरी सांगाने आई ओजा सा तो यावरे एक हाइन तोर कदब फोन नि सि नंग जत मा एग्जाम रिटर्न यारोपगी को फदि फजे अदो आई मी दिबा सिंग खंगदे अखोय एसएसजी दि ngara हाइदो फजे नुमिदारंगे क्लास पाइद्रदि कके ngarang exam hai to paise ai sida ju bes mi yam da bida mi tara tara am pola bes homu mi kunthan khare hel man tawe ko mi fu mu haram ngani ade asongi ju mi fu yang khai mu tawe adu pola funa ai thi da ji kono de sugre ba ai sigi ju kuntare kuni pan sugre mi report pirak ta mi khare yaure ko ade kana kana pastor ge mu masan haira ko ngata ne bado mi maming ne roll number ne address ne adu loina disau sema ka am pass togi yeng je ko आई फदे फजरे आई हाना एक्सपेक्ट तौगीबको परसेंटेज फजनी ना नते मरम आई हार्ड वर्क याम तौगीबको नोइना हन्नोइ बेस लम हेलकदोइनी आई सीजन थाबसिन सीजन थारे जीडी थाबसिन जीडी थार जीडी गिनी खोना सीजन खरा वादोइनी नोइ होनते यार ऑल इंडिया कंपटीशन अदो ऑफिशियल लेवल नि खरा तब ओइबको हेंदाब्रा अदना फदे फजरनी अदु येंगो अदुदा अदुम मीदी पुलफोना अखोय सोंगी अतो बेस तु पुलगदी यांखै प्लस ती ओइनी खलेबको आइना हाजिन मनते सबसान रोन नंबर इरकदुइनी को हाजुलु याबरते नत्रा मी रोन नंबर इरबा मी ममी इर एड्रेस सिबा जे नेता मी म खोंथिं मी ताम लोसेल रोन नंबर साया फोनते मी चेक तौ यारे नत्रा मिनम यादे अदम आइना सम हाइदि थवायम तौजबद अखोय एचिमेंट लौनिंग बै नतबा ताखिबद साटसु माइ फाक्सरे हराउ जबद अखोय वान होन जगिदना अदुइ मानिदा बेस समगते ले स्पेशल बेस कान मादि नोमद बेस समग तौ आइना वांजिंग बीपीले गंबुदो नाउ सौब कंबु हाइजे अमी नाउ साउ खंबु थोले मै से अतोप मेथड हम तालके हजिकी जैने खाइज केनेबा सिरुप सिदि लखथोक तबने माइ सरुक से मानना बिसले मानहले को अदुदि वाटर कर्म मिसर कर्म पास मान लखथोकी गे हाय होट के तारगे दोरा सिगी के दोबा अकोन मै मिक्सर से अपुन 55 नत्रा मिक्सर दुगी अपुन 55 सि मनुंगदा सिदा हापसेले वाटर दे हेंगली सरुक सिनेबा ngसागी लखथोखरिबा मिक्सर दो लखथोखरगे वाटर ने मिनसले हदेना मिनसले दु 7 ने बा 7 मिनसला पुदम 7 हेंगले ने यान दाबरा सी कन्सेप्ट समाइ सकदो अ सी कितंग यान ता वरम बे शॉर्टकट नि नको लाइव दिसिन लाइव अदो हेन यान ताना बा जुक ताके को 5 is to 11 is to 3 वाटर का सिर खुद क्या बा वाटर का सिर खुद 5 is to 11 सिना 2 is to 3 नत्रा ओके
Sina 2 is to 3 tarakone. Adudi Smaitoro. Ankazu concept what gave him Tasinako. Asagi Munataro, Hana Ler music when 5x Ning Loxilo Asimodo. Put Medica Tara do there. 16x Taraba. Adu Loktoki Duna Loktoki Viduna and Anna put Mangutorize. To me, lay Hindrazalo. Nazumani. Loktoki was in Nakadova, whiny Cosa. Monataro, Masagi Uncle Hotu Doctore. Hana, water now? What does a cavani? Tadi Lucin the Yade. Was you were teaching the Hana Midu get over? Masai can say Mamma Sina Givadona, the litter we begin attack with 5x letter Masidagi, what does a calotocra? Try to put the can of water your misa. Manganatra. Adimanun the calotocraba. Lotokibo litter missing while litters in Puri and Inatra. Adu Lotoki was missing when I'm still to draw. My law draw. Listen to you go. Aside do. Hana, water gas, Siraquasi, liter Yoromi, Amana 20 liter Yoromi, Sirapuna 30 liter Yaure. Lotokriduna, 6 liter Nicolo. The water is a Yaure, the liter to the Gicadora. Home to women amane water is natural leremiza. Adu manun the 6 liter Lotokre. Adu 6 liter is my own Yadana. Ani Nipan Taramari, 40 liter Gatagi do Natra. Sirupina Kamaitogi. Sirupsan level 20 liter, 20 manung the Canamalasia. Home to women Ani Natrosia, Kanadi. Home to women Ani Okana, Lotoki 6 liter Puri, Ani Marie, the Mario to the 40 Cavasina, 60 liter when you have Natro. Mana attack him Natro. She can save the many use stories. Understand the way car? I think he has syrup the Catani. Syrup says a caware. Man, let me say 11 next Natro. Adagi, Tratuk took women on the Canamale Orisa. 11 of Kana, Lotoki wide and Puri any lawyer. My dear, I have select what dog did. Asagi Lotoki while litter is in the Aduna mode of Silo Hapsel in my land. Adudi is in water and English of the Cava. 2 is to 3 Natra. She the follow. She came to together. Why is there so together, Nico? Understand Torico. She again die Hinduini. Can body. As I saw Katagitico, Adu Libody, Amadu Lidu. Pututi and Sajan Taro. And Sadana Kangaba. Ma Pututi. Kaya Lotoki, Mixaduki Saruki, Mixadu Punakan Luma Misa. 16 years Natra. 16 years Kimanum the Lotoki Diana. Why Natro? She named Sadi Natro. Summerson Varo. 16 years to Hana Lerma Pun Mesidagi. Why is Lotoki? Why 16 years Manung Silotoki Natra. 16 Lere Makada, why S the cow broka. Why Eska and easy. The cow we draw. What was it? Can't put in the Rossi. 3 Puri. Yeah? Some other Elsam Lord this can calculate some of the Sanga Nevoco. Some with the Toro say, Comena 16 Lord the 16 pack of the Etidabra 80x minus 5y 16 for the 16y Tabra. Although Makasi 16 Makada 16 lived or in see Maka 16 running Kaloboco. I see 16 30 6 176 Taraba 176x minus carry 11. Why something kya 2 by 3 news. Arani ko siya. Ito kya tar 3 si pwede. Sanini fu x minus cd kya no 11 y na utro. 11 y cd 33. Something kya 2 nung puri di. Ani tu time toy. Ani tu time ni traunga. Ani mani 352. 352 x minus 2 nung puri di 22 y taraba. Ado di S ko Y ke S kya tarem tiyo. Sare ko sa. Sidi 352 x som sakra di kya 112 x tarba. Y som la di. Si plus sign ko sila je. Sini je ore plus ta ga do ni sore. To di to som la di 55 y tarabo. Taraba. Aw ta di Y S ke reso puto. Akon pa mi si Y by x na tro. Y di S ni yela di. Why the X ni Targa di Utara? 55 some salary 112 by 55 law withdraw. Uri Benatrosia. Mana? Have a day. She the give X is home line never. Why by X line the 55 some salary 112 by 55 line. Tarang Pangli Su Hedutare. Darba? The Open Putu can never know. Why by X not rock put upon a meter 16 years.
लीटर 16x तो बनों y लोग थोक रहे हमने तो y by x क्या ना 11 by 112 by सीधे 1 by 16 ले रहे हैं 112 by क्या 55 ना करो तो नरो क्या तारे 7 by क्या 55 तारे अंक जी सिगी concept से use तो बने वैसे तो क्या सिना pure concept ने वैसे ना concept तो whole है रगा दी इन तो दूसरी नहीं वो दबरा जा concept तो फजन whole है रगा दी अंक जी वो इधर समाना क्या अंधांग हम रहे हो हाइवदी water तो हाना सिगी concept से use तो रगा ना हान ले रंबदु दगी y दुगी सरुक त्रा टुक थोक पे मनुंगा मंगा लोग थोक रहे अदुगा y लीटर दुम हाफ से ले अदु सोमना नमंग सिरप तो 11x ले रंबई मनुंगा त्रा टुक थोक पे मनुंगा 11 है वाकन होजे सिरप से अदु मनुंगा y लोग थोक रही अदु मामाने और को देशो 2 is to 3 ने हारे अदु दी 16 जिना मखा ऐसे नो दी 16 लाउ तो ककन गरबनी को सीनी जो रहे 16 सी पूरी दी 80x 6 मतलब तो 5y ले रहे -5y 16 सी पूरी दी 16y सी मखा के तोरो 16 के 11x पे 176x minus 11y 16 16 करना थम दरे सो 2 is to 3 करम पूरी नरो 3 सी पूरी दी 240x सीनी क्या ना 5y के 16y के 11y नि प्लस 11y दो 3 न पूरी दी 33y लाख रनी सोमदन 2 के सी पूरी न दी 352x minus 22y अदो y मशीन पुंसिला दी 55y 240 से सोम थांग दोखरा दी 112x तागरानी अदो दी अखोन पामिस y by x ने दो सी तारे अदुदी माना मिक्सर अपुन 16x लेर मै मनुंग दुदा लौथोख्रिदु y नि करम सरुक लौथोखि गाय दु सिने बानसादो y by x to 112 by 55 नि मोन सिनजलगा पुरी नरसि तारे ngasagi shortcut tu nage dore sigi sirap si manana bohonare aduga manahale kai gi manale ba sirap ti lokthokki dabani na adudi apun 55 meter ji puna ano boire ba sida sida apun ba je kya no 55 sin ta podi ngasagi mixer du gi apun ba quantity du 55 ni 55 manung da ke do ba 55 manung da ising de hengalei be saruk sinim ngasai lokthokraga hapse lei do adun lokthokki saruk tu 7 ni adu 55 manung 7 sinam laire ngasai concept tu hot kera si tau gera karamana lai gyan ta abdi karamana heli khanjaro ko asigi disilu